bangka nito, lawen niyo po nung ikayo po ing manikwaking 100 pesos cash. 100,000 pesos cash. Excuse me po, karing kwarta mo. Nino pong munang magkanta kay kayo? Karing pong choir, ikayo po. Okay po.
A blessed and joyful evening, everyone, and welcome to our Parish Raffle Draw 2025. Aginaldo ning matuwang pisamban, aginaldo ning pisamban. Dakal pong salamat na tsukayungan po ngayon nga kaurasan na ini para tanggapan ing kaya kayong regalong pagkalub ning matuwang pisamban kaya katamo. So bayo tayo po umpisan ing kaya katamo pong raffle draw, ausan kaya po Sister Rosario Morales para po king pamukulat a panalangin. Talakad tamongan po. Talakad tamo po para po king kay katamong pamuklat a panalangin. King lagyo ni pampo ning anakam po ning Diyos Espiritu Santo. Amen. Banal at malugoday pa, pasalamatan da kayo po, king grasyang pigkalubyo kay kami, king may labasan a panawon. Salamat po, king hanggang grasyang pigkalubyo kay kami, king mabilog a pabanwang 2025. Bendisyonan nyo kengan po, ngining ikami, magselebra kami, king kay kang kebaitan. Tagkilan nyo kengan sana puso, bangketa, maging kawangis da ka, king pamanyuyo, lalong-lalo na karing mangailangan, karing mililele, king lipunan. Bendisyonan nyo kengan po, ading kapatad ming alakiti, no karin lapman, sana po panandamanday, ingke kang lugod at pakamal. Sana dinan mo lang pag-asa, king biyeda, lalong-lalo na ring magkakasakit at daralan kapag subukan, king biye. Bendisyonan niya po iting kabengyan. Ngini pong hidromiya, ining kaya kaming regalo para kaya ka, at regalo ka rin kaya kaming kapatad. Ikaming ampusana, i-enjoy miya, ing kaya kang grasya. Ngini pong kabengyan. Itingan po aduan mi at ipanalangin mi king ginuming Kristo. Amen. Ligay ngig pampo ning anak ampo ning Diyos Espiritu Santo. Ligay ngig pampo ning anak ampo ning Diyos Espiritu Santo. Ligaya king pampo ning anak ampo ning Diyos Espiritu Santo. San Agustin, panalangin mo kami. King lagyunig pampo ning anak po ning Diyos Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat, Sister Rose. Pasibayo po, maya pabengi po kay katamungan. Ngeni po, pakiramdaman tala po din kay katamo pong Agustinian Female Choir. Let us be inspired by this beautiful song as we celebrate the joy of Christmas. Palakpakan tala po.
Dakal pong salamat, AFC or the Augustinian Female Choir. Pasibayo po, palakpakan tala po. Alright, so bayo tayo po umpisan ng kakatamo pong raffle draw. Marapat mo po na abaluta mo kung makananuya po in mechanics na ning kakatamong draw. So ausan kaya po ngeni, Sister Denise Megan Diala, metong po karing parish ministry ning kakatamo pong parokya. Palakpakan tayo po. Maya Pabenge po. Para king kakatamong raffle mechanics, ding me print a raffle ticket king parokya, good as sold la po. Dening ticket areni, apin deng mi biya kareng PPC, PCCT, Heritage and Construction Committee, CPC, and MROs. Ding distribution daring ticket king mabilog parokya, makabasiya king populasyon, miyembro ang popureng bilang dareng hanggang katoliko. Kadua, nung ding may print a ticket, ela pa may gison itangal doon ng raffle draw, pwede pa mo rin pisali kareng parokyanos kabang mag-raffle. Kaya deta pong bisa pa pong sali, malyari tamo pong munta kening left side na po ning kakatamong pisamban nung bisa kayo pa pong saling ticket. Katlo, nung may katagon may kataduaya may bagut ing ticket number king raffle, nung nano ing mas matas yang akwa. At bumunot pa si Bayo nung nano ing makaintulid. Kapat, magumpisaya ing pamagbagot numero king last digit king raffle draw. Deng ticket mag-start lang 0001 at mayari lang 8500. A total of 8,500 tickets. Uling 4 digits ya ing raffle, gumamit tamong metong a set a 0 to 8 numbers king tambiolo para king first digit ning card numbers. At gumamit tamong atlong set a 0 to 9 numbers king tambiolo para king second, third, and fourth digit ning card numbers. Nung sakali po na ing card number a mebagut sino braya king 8,500, bumunot tamo pong pasibay yung first digit hanggang no ka rin niya makatulid ing panyambut. Ding hanggang mapubunot ang number, may susulat laking TV monitor, sumalyari tala pong akit kaning kakatamong TV screens. Ding hanggang manyambut mo rin po may post laking Facebook page ning parokya. Salamat po. Dakal pong salamat, pasibayo po, palakpakan tayo po yung Sister Denise, metong karing kakatamong Parish Media Ministry. So, ngayon po, ang tindihan taning kakatamo pong mechanics, king kakatamo pong raffle draw. So, ngayon po, muntatamo king pamag-check karing bolang gamitan tamo. So, ausan ko po din kakatamong PPC and PFC officers para po i-check din kakatamo pong bolang gamitan. So, ausan kaya po Brother Roniel, metong karing kakatamong PFC officers para antabayanan din kakatamong PPC at PFC. So, ngeni po, ilubdala po king tambiolo, rening numerong gamitan tamo po. Okay, so just to be checked po, atin tamo pong 0. Sir April? Okay po, 0, 1, 2, 3, 4, 5, number 6, number 7, number 8, and last digit is number 9. Atin pa pong metong, sir. Okay. Next po, para naman po king kakatamong third set of numbers. Okay. So 0, 1, 2, number 3, number 4, 5, 6, 7,
8, and number 9. Dakal pong salamat, Sister Belen. Para naman po king second set tamo. Atin tamo pong 0, 1, 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, and last number 9. Dakal pong salamat, Brother CM. So, muntata mo po king first set. Zero, number 1, 2, 3, 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 8. That's our last number in first set po, ne? So, dakal pong salamat ka rin pong kakatamo pong PFC and PPC. So, at sunungan po kayo ni denggang numbers, denggang bola. So, nano po ing pwede tamo pong akuang aginaldo king matuwang pisamban. So, already po. So, atin tamo pong 10 consolation prizes of 1/2 Cavan rice at chula po king lalam na ning kakatamo pong Maragula Christmas tree. And of course, we have 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Okay po? So, yung kakatamo pong third prize, o rin po din kakatamo pong major prizes. Yung pong kakatamo pong third prize is Smart TV. Okay po? Tintamo pong Smart TV, o ini po, pila niya pong inches ini? 65 inches. So, bala mo po manalabet tamong sine. Ne po? In second prize, tamo po, in kakatamo pong e-bike. At atsunya naman po at ready in susi para po ready to go nung atsuya man po keni ing manikwa. And of course, in kakatamo pong first prize is 100,000 pesos cash. Kanino yan po ita, brother? Okay po. So, kaya gana-gana po, mag-claim king 100 pesos. Pero meto mo po yung sigurado. Ibiyane po ni nga pong ginuket ang taong balo ng ating pangangailangan. Amen? Amen. Alright. So, etan na po pa, tagalan pa ne. So, umpisan ta na po. Din kaya katamo pong first set of 10 consolation prizes kempong 1/2 Cavan rice. Okay. Yes po. Okay, so muntatamo po king kakatamo pong first 10 consolation prizes king 1/2 Cavan rice. 5 pa mo po yung bunutan tamo po ne po. So imumunang mabunot po keni impong last set ne, impong 4, then 3, then 2, then 1. Okay po, magumpisa tamo po lagi king tataluing. Okay. So agkatan ko la po ding metong karing member na po ning kakatamong PPC officer, Brother Alan Maragon. At metong pong member ng officer po king kakatamo pong PFC, Sister Belen. Okay. Sige po. May check no po yung kakatamo pong Tambiolo. May welding niya naman po. At the same time, segregate la pong masalese. Deta pong bolang pepalubmi po nandin, makasulat in numbers and in words. Okay. Then pong mumunang manikuang 10 consolation prizes, 1/2 Cavan rice. Ready? Okay. Sige po. Number 1. Last digit, number 1. Ela pa po masyadong kakarog ding tsupungin ni Kenny, ne? Uling, siguro dakala pa po abiyas. Okay. Next, number 2.
Okay, next. 2 again, number 2. And for our first digit, number 5. So, impong buena manong manikwang kapit ng Cabanayabes. Number 5, 2, 2, 1. Atin na pong papalakpak keto. Alright, so atsuya po Kenny imenya but so paki-validate tayo po nung iyapin po ne po. Okay, so ulitan tayo po yung number 5, 2, 2, and 1. Okay. From Barangay San Juan, congratulations. Okay po. O sige po, after na po nini Karimila po i-announce ding names at the same time po, mapos la po din kaya katamo pong medyo. Sister Rosa Manansala. Okay po, balik mino po ding number ne po. So ito pong, kini pong last digit, kini pong last tatambiolo, number 1, number 2, number 2 again, and number 5. Okay. Oh. Okay, so ngayon po pasibayo, san kaya po yung Brother Alan? Para po king pangaduang manyambot kapit ng Cabanayabes. Okay, so ito mo po lalawe. Number 5. Next. Number 9. Number 6. Number 1. Okay, so review tala po. Number 1, 6, 9, and 5. All right. So stuya po ne. 1, 6, 9, and 5. Sige po, Sister Belen, balik tano po din kakatamo pong bola. Number 5, number 9, number 6, and number 1. Okay. Okay, i-shake tala pong pasibayo, Brother April. Alright, so yung pong Menik Waking pangaduang kapit ng Cabanayabes from Heritage Committee. Okay, next po. Sige, bilisan tamo pong bagya. Number 8. So, check tala po din kaya katamo pong tickets. Lagi kaya pong last digit. Okay po? Next, number 2. Number 9. And number 2. So 2, 9, 2, 8. Number 2, 9, 2, 8. Congratulations po kung nino man po yung Menikwang kapit ng Cabanayabes. From Concepcion Centro. Palakpakan tala po din Barangay Concepcion Centro. Ne? Okay, so balik tano pong pasibayo. Number 8, number 2, number 9, and number 2 again. Okay, so let's shake it, shake it.
Okay. Number 2. Last digit, number 2. Next, number 7. Our number 1. And our first digit is number 5. Okay, 5172. Number 5172. From Barangay San Juan. Congratulations po, ne? Susan, Sister Susan Dungka. Okay, from Barangay San Juan again. Next po, sige po, baliktano po. Baliktano po yung ball number 2, number 7, number 1, and number 5. Sige po. Para po makumpleto la po diyang manyambot kayong 5 tsakapit ng kabanabyas. Number 2. Number 1. Zero. And number 8. 8012. Again, it's 8012. So palakpakan tala po ding Menikuang 5 Consolation Prize, 1/2 cavan of rice. Alright, so mag-recap tapa mo po ba? Yun po mag-perform din kakatamo pong choir. So, ang minuna pong menikwa is 8012. So, sorry, ulitan kayo po. Yung pong minunang menikwang kapit ng Kabanayabias is 5221 from Barangay San Juan. Next po is 1695 from Heritage Committee. Next, 2928 from Concepcion. And 5172 from Barangay San Juan. And 8012, verify de pa po kung no ka rin niya po ang menikwa. So, ita pong last na menikwa, Kenya pong parish, impong ticket at suya pa po Kenny. So, nung nino pa man po ngalang ticket at tatal ng ngeni, para po ating kayong chance manyambot 100,000 pesos, salita mo pong ticket Kenny. Okay po? So, ngeni po, palakpakan tala po din kakatamo pong All Men Choir. Alright, so palakpakan tala po ngeni, din kakatamo pong Agustinian Vocal Ensemble, din kakatamo pong Ave. Of course, pasalamatan tala po din nga po migpakapagal, may misaling tickets, mabilog a parokya. Siyempre po din kakatamo pong different barangay, CPC barangay coordinators po. Dakal pong salamat kaya kayo. Then pong kakatamo pong PPC and of course our PFC. Palakpakan tala po. At siyempre, karen pong sinaling tickets, binyayo pong dinakayo pong regalo king kakatamo pong matuwang pisamban. Dakal mo naman pong salamat kaya kayo.
na manano na po sanang kayo po sasawang mamye sawop at manang pang sawop king kakatamo pong parokya. Dakal pong salamat. Pasibayo po, palakpakan tala ding kakatamo pong Ave Agustinian Vocal Ensemble.
What an amazing performance from our Agustinian Vocal Ensemble Ave. Pasibayo po, palakpakan tala po. Alright, so para po kompletuan talang ngeni ring apulong manyambut king 10 consolation prizes, 1/2 kavan rice. Ausan ke po ngeni is Sister Lai para po iyang mamunot king kakatamo pong tambiolo. Sige po, Sister Lai, pakadurot tayo po. All right, sige po. Our fourth digit is number 6. Next, third digit, number 1. Next po, number 9. And from our first digit is number 5. So ulitan tala po, 5, number 9, number 1, and number 6. From Barangay Santa Catalina. Santa Catalina, congratulations. Okay, Sister Lai, pakibalik tala mo po din yung bolang binunot tamo po. Ita pong fourth digit, number 6. Thank you so much. Next, number 1, number 9, and number 5. Yes po, karen pong mangutang king kakatamo pong live nung ating pong misa, atin tamo pong misa, 8:30. So, agkatanyo po din kaya kayo pong miyembro ng pamilya, iwat ding siping bale, para po muli tamo po king matuwang pisamban. Sige po. Okay, next. Ikayungan po yung mamunot ka rin kapit ng Kabanabias. Makasalalala po kaya kayo ding kapit ng Kabanabias sa manyambut po ngayon yung kabengya na ini. Fourth digit is 0. 0. Next. Third digit is 3. Number 3. Second digit, number 9. Next, first digit is number 2. Ulitan tala po. Number 2, number 9, number 3, and 0. From Barangay Concepcion Centro. Okay po, so may kaadwa niya po yung Barangay Concepcion Centro, may kaadwa niya naman po yung Barangay San Juan. At metong from Barangay Santa Catalina. Okay, sige, shake tayo pa pong pasibayo. Pangadwa niya po yun eh. Okay. Sige, putal lang tayo mo, shake, shake. Three, two, one, whoops. Okay. Bunot, Sister Lai. Fourth digit is number 4. Third is 0. 0. Second digit, number 6. First digit, 0. So 0, 6, 0, 4. 0604. Feeling mo ikaw yon, Sister Lai? Ah, okay. So feeling mo hindi ikaw yung sa kalahating kaban. Gusto mo sa 100. E-bike? Ah, okay. Sa e-bike. From Barangay Santa Monica. Congratulations po. Okay. Sister Lai, balik tala pong pasibayo. Fourth digit is, okay. Thank you so much.
adwa pa po para po makumpleto no ring 10 consolation prizes tamo po king kapit ng Cabanayabas. Kaya rin na po nini, mag-perform na po ulit din kay katamo pong choir. So habang maninaya kayo pong manyambut king kay katamo pong raffle draw, pakiramdaman tala naman po din kay katamo pong mga galing at mga santinga boses, acquire na po ning matuwang pisamban. Oh, congratulations to Sister Belen Valencia. Okay, next po. Fourth digit is number 6. Third digit is 0. Second digit, 2. First digit is 0 again. 0206. From Barangay Santa Monica again. Okay. Sige po, dakal pong salamat. Balik tala po din kay katamo pong bolang pasibayo. Second and first digit. Okay. Last na lang po ito. Okay? Okay, last na lang po to for the first set of 10 consolation prizes, 1/2 Cavan rice. I-shake mo, Sister Lai. Feeling ko ako yung mananalo dito. Kasi marami akong tickets. Marami ka rin bang tickets, madam? 3. Okay, sige. Next. Fourth digit is number 9. Third digit is number 2. Number 3 for our second digit. And to complete the 10 consolation prizes, number 4. 4, 3, 2, 9. 4329 from San Nicolas First. Palakpakan tala po. Ayun. Sige po, balik tala pong pasibayo. Muntata mo po ngeni kareng cash. 10 consolation prizes po worth 1,000 pesos. Okay. Bayo tamo po munta po kareng mag-perform tamo po. Mag-recap tamo pong pasibayo. Din pong kalimang menyambut, king kakatamo pong kapit ng Cabanayabas, number 5916 from Barangay Santa Catalina. Ing susunod po, ticket number 2930 from Barangay Concepcion Centro. Next is 0604 from Barangay Santa Monica, Sister Belen Valencia. Next, ticket number 0206, again from Barangay Santa Monica. Ating pong kapulo, king Apulong Cabanayabas, 4329 Barangay San Nicolas First. Palakpakan tala po din kay katamo pong menyambot king 10 consolation prizes, 1/2 Cavan rice. Sigurado na po yung itunda ngening kapaskuan. Okay, next. Pasibayo po, palakpakan tala din kay katamong Ave Agustinian Vocal Ensemble Choir. Palakpakan tala po.
Pasibayo po, palakpakan tala po, Agustinian Vocal Ensemble Ave.
there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change, baby. It will never change, baby. It will never change me and you. Thank you for that wonderful performance. Pasibayo po, palakpakan tala po, Agustinian Vocal Ensemble Choir Ave. So this time, nung eta mo po pinalad ketang kapit ng Kabanayabias, baka miswertita mo po, actually po yung swertita mo king 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Okay? So let's cross our fingers naman yung buta mo po karene. Okay, so menaus kami pong mamunot karing kakatamo pong tambiolo, karing kapatid tamo pong atso pong kiniking kilub pisamban. So, ausent ke po Sister Rosa Manansala. Okay po. Kani po, brother? Idurot ye pa mo po, bang kanita ma-shuffle langan pong masalese? Okay. Sige po. Karen po nga chuking live, agkatanda ko pong simba, ngayon alas 8:30 na po ning bengi. Kani po, king kakatamo pong parokya. So, itamo po lalawe. So, fourth digit is number 1. Pasibayo po, fourth digit, number 1. Check tala po din kakatamo pong ticket. Third digit is number 9. Number 9. Second digit is number 5. First digit is 0. 0, 5, 9, and 1. Congratulations po, kimpe kamumunang manyambut 1,000 pesos from Ministry on Service. Kenny po. Okay, so correction po. From Barangay Santa Catalina. Saan po ba talaga? Baki-check baka ako yan. Final? Okay po, sa manyan kami pong pasensya. So, uling live tamo po. So, nuka rin niya po talaga. Okay, it's final from Barangay Santa Monica. Palakpakan tala po din Santa Monica. Meka 1,000 pesos. Now, balik tala pong pasibayo kanyan. Fourth digit, third, second, and first. Okay. Shake tala mo po, pasibayo. Okay. Sige po, okay na po. Dakal pong salamat. Okay. Okay po. Thank you so much po, brother. Impong tutuking mamunot, iya pong kauna-unahang menyambut po ng tinakapit ng Kabanabias from San Juan. At dati ya pong greeters and collectors. Palakpakan tayo po yung Sister Rosa. Okay. Fourth digit is number 3. Iya po lalawen, sister. Kako ko po lumawe. May paglalawe tamo. Next, third digit is number 2. Metong pa po. Ako pong lawen nyo, Sister Rosa. Okay. Next, number 1. Next po. Okay. First digit is 0. 0, 1, 2, 3. Kasan yun na po rin nga bunot mong number, sister? Bala mo, may milang kamo. 0, 1, 2, 3. Perfect. Saguli mo po, ma? Sister Rosa. Okay. Sige po, balik ta na lang mo po, Sister Lai. Balik tayo po yung 3, 2, 1, 0. So, congratulations to i-validate dyan mo pong masalese. Bang kanito, surubolya po kung nino kaya announce ko pong menyambot. Okay po. So, katlong manyambot, king kakatamo pong 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. So, nung bisa ko pa pong saling ticket, munta ko po Kenny at maninaya ing e-bike
ating 100 pesos. 100,000 pesos cash. It's final po. Sister Nympha Miguel. Okay, palakpakan tayo po. 1,000 pesos. Okay. Sige po, sister. Lawenta mo po kung nino po yung katlong manyambut 1,000. Fourth digit is 0. Sige po, metong pa po. 0. Sige po. Second digit, 0. Sister, feeling ko ako yan. O, sige, sister, go. 3. O, lawentala po. 3,0,0,0. Kasantinda po ding mamunot numbers tamo. From Concepcion Centro, 3,000. Okay. Sigurado na po yung aginaldo ng 1,000 peso. Balik Kenny pong pekatalwi, sister, fourth digit. Kenny po. Okay, thank you so much. Kenny pong third. Kenny pong second. Kenny pong first. Thank you so much po king partisipasyon, kapatad. Next po. Ingkapat tamanyambut a 1,000 pesos. Fourth digit. Number 2. Number 2. Next, third digit. Number 1. Number 1. Second digit. 0. Next. Number 6. Let's have a recap. Number 6. 0, 1, and 2. Takal pong salamat. Sister, wait lang po. Sorry. Sister. Pakibalik na mo po. From Barangay Santa Catalina, congratulations. Balik niyo po. Pakibalik po din pong number. Kenny po. Yan. Okay. Thank you so much po. Sige po, lawenta mo po nung bagutiye po, para kaya kayo. Fourth digit. Number 8. Number 8. Next, third digit. Number 4. Next, second digit. Number 8. Again, number 8 for our second digit, and for our first digit is number 0. 0, 8, 4, 8. Pasibayo po, 0, 8, 4, 8. Kayo pa mo po, mama ko, brother. Balik tala pong pasibayo. Ding bola. From Barangay Santo Tomas, congratulations. Palakpakan tala po din king Barangay Santo Tomas. Balik tala po ding number king fourth digit. Sige po. Next. Third. Second. And first. Okay. So ngayon po, let's have a recap. Karen pong menyambut king first. 5 na po ning 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Ingmumuna po pong menyambut is ticket number 0591 from Barangay Santa Monica. Next, 0123 Sister Nympha Miguel. Ang susunod po is ticket number 3000 from Concepcion Centro. Next,
Ticket number 066012 from Barangay Santa Catalina. And last is ticket number 0848 from Barangay Santo Tomas. Okay. So, ulim pong may nabula po ding bola tamong kenikin tambiolo, i-check tala pong pasibayo. Okay? Para po sigurado na may validate la pong masalese. Sige po, check tala pong pasibayo. Uling po ta makamuha ng tamo po king DTI, ne? Sige po. This time, magkaroling na pong pasibayo din kay katamo pong choir. Palakpakan tala po din kay katamong AFC Agustinian Female Choir. Palakpakan tala po.
Once again, a big hand for our Agustinian Female Choir AFC. Palakpakan tala po. Sige po. So, reta pong may nabong numbers nandin. Ini pong king first digit po kanil pong first set ne po. So, deni pong kadua, katluwat kapat, complete la po. Ne po, makasarala po nandin. So, ngayon po, just to see po na situwit na kumpleto la po, pakit mila po kaya kayong kabit mila pong pasibayo. Okay? So, already po ding numbers sa menabo po nandin. Ini pong first tiny. Agatan kaya po yung Sister Miriam para po i-verify mo naman po. At iya pong maglagay kareng number. 0 1 2 3 Number 4, 5, 6, 7, and number 8. So, complete langan po. Okay, dakal pong salamat. So ngayon po, para kumpleto man tala po ding manyambut king 10 consolation prizes worth 1,000 pesos, bumunot tamo pong pasibayong 5. Okay po? Then after the po ding 5 nga reni, malapit ta na mo po king exciting part at paninayan tamo po ne. Yung pong third prize is Smart TV, second prize e-bike, and first prize 100,000 pesos. Ready ka na, sister? Okay. Sige po. Daramdaman kaya po yung sister, number ko sana yung mabubunot ko. Okay na yung 1,000 sa'yo, no, sister? Okay. Fourth digit is number 8. Number 8. Sige po, next digit. Third digit is number 5. Again, number 5. Next, for our second digit, number 1. Again, number 1. Next. First digit is number 3. Kayo pa mo pumama ko, sister. Ulitan tala po. Number 3, 1, 5, 8. Okay, congratulations to Barangay Concepcion Centro. Ticket number 3158. Okay, balik tala po, sister. Tapong fourth digit. Dito po, sister. Yan. Okay. Next. And last one. Okay. Thank you so much po, sister. Okay. Don't worry po, aside king si Shake Mila pong Sir April Kenny, pata pong bubunot la po din kaya katamo pong participant Kenny, pakagogo dala naman po ne. So talagang burida ila pong manyambot. Of course. Sige po. Fourth digit. Dito po, sister. Yan. Okay. For our fourth digit, 7. Again, number 7. Next. For our third digit is number 4. Number 4. Next, for our second digit, number 7. Number 7. Next, for our first digit is number 4. Number 4, 7, 4, 7. Ang galing lang nabunot mo, sister. 4747. Ganda ng pattern, no? From Barangay Santa Lucia. Congratulations, Sister Elsa. Okay. Balik tala pong pasibayo. Fourth digit. Buklat kepo. Next. First digit. Okay. Dakal pong salamat, sister. Next. So, at lunamo po ing panalangin tamo kung nino po ing manikuang 1,000 pesos. Okay. Sige po.
For our fourth digit is number 6. Next, third digit. Number 9. Number 9. Next. Kayo po lalawi. Sa akin po yung tingin, brother. Next, number 6 again. Number 6. Next. Number 3. Again, 3, 6, 9, 6. Ticket number 3696. Congratulations from Barangay Concepcion, Purok 8. Okay, palakpakan tala po din Concepcion. Nakarami na yung Concepcion, ha? Sige, brother, balik po natin. Okay. Fourth digit, third digit, second, and first. Thank you so much. Next po. Dalawa na lang po. Sino po kaya ang papalarin sa dalawang 1,000 pesos cash? Sige po, sister. Fourth digit is number 2. Number 2. Next. Third digit is number 4. Second digit is number 2. First digit is number 2 again. Okay, 2, 2, 4, 2. From Santo Domingo Centro. Congratulations. Palakpakan tala po. Balik po natin, sister. Fourth digit, third digit, second, and first. Thank you so much. And of course, para po makumpleto la ring 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Last na po to. Ang susunod pong mananalo yung third prize Smart TV na. Tayo na po yun. Dito na tayo mananalo. Okay? Sige. Shake muna natin, sister. Fourth digit is number 7. Wait lang, sister. O, sige. 7? Okay. O, sige, sister, go. Third digit is number 3. Number 3. Next. Second digit is number 5. Number 5. First digit is number 6. Number 6, 5, 3, 7. Ticket number 6537 from lectors and commentators. Palakpakan tala po. Sino kaya yon? Tayo yon. Okay. Sige po, balik po natin yung mga bola. Last digit. Fourth, third, second, first. Thank you so much, sister. So, mag-recap tamo po. So, already po ding menyambut king kakatamo pong 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. 3158 from Concepcion Centro. Next, ticket number 4747 from Barangay Santa Lucia, Marson Ocampo. Next, ticket number 3696 from Concepcion, Purok 8. Ticket number 2242 from Barangay Santo Domingo Centro. And last, ticket number 6537, lectors and commentators. MRO siya po yung menyambot. Okay. So, while we are waiting, so manalangin tamo po na kareni pong grand prizes tamo, karin tamo po mabunot. Ne po? So, karen pong makalive, ing misa tamo po king Pisamban is 8:30 po ning bengi ngay ni, agkatanda kayo pong simbag, katandim pamilyayo po, at pasalamat king malugod a Diyos. At the same time, atin tamo mo naman po misa, potang abak, alas 7 neman po.
pagkaroling da katamo pong pasibayo din kaya katamo pong choir. Once again, a big hand for our Agustinian Vocal Ensemble Choir, Ave. Palakpakan tala po. Okay. So this time po, since kakalako da pa mo po din kakatamo pong Agustinian Vocal Ensemble Choir, ausan ko pong pasibayo papag-concert tala po. Yan po. So once again, let's give it up for our Agustinian Vocal Ensemble Choir, Ave. Palakpakan tala po.
Again, a big hand for our Agustinian Vocal Ensemble Choir Ave. Palakpakan tala pong pasibayo. All right, so bayo tala po i-draw din pong kakatamo pong major prizes. Let's have a recap. Kaya pong menyambot king kakatamo pong 10 consolation prizes rice and 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Okay. So, king pong rice tamo, ticket number 521
from Barangay San Juan, Sister Rosa Manansala. Next, ticket number 1695 from Heritage Committee. Ticket number 2928, Barangay Concepcion Centro. Ticket 5172, Barangay San Juan, Sister Susan Dungka. Ticket number 8012, Kenya pong Parish. Yung pong ticket at suya pa po Kenny. So, if you wish po na bisa kayong manyambot, king kakatamo pong grand prizes, pwede pa pong saling tickets. Ne po? Ela pa po madodraw din pong kakatamong atlong grand prize. Next po, ticket 5916 from Barangay Santa Catalina. Ticket number 2930, Barangay Concepcion Centro. Ticket number 0604, Barangay Santa Monica, Sister Belen Valencia. Ticket number 0206, again from Barangay Santa Monica. And ticket number 4329, Barangay San Nicolas First, Brother Jeffrey Bautista. So, oreta po ding menyambot king 10 consolation prizes, 1/2 kavan rice po. So, actually po, pwede no pong i-claim din kaya kayong prize Kenny at so no po king lalam naning maragula Christmas ring ini din pong abias. Nung agyoy no pong ibuat, pwede na po. Ne po. Next po, din pong kakatamo pong menyambot king 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Ticket number 0591 from Barangay Santa Monica. Ticket number 0123, Sister Nympha Miguel. Ticket number 3000 from Barangay Concepcion Centro. Ticket number 6012 from Barangay Santa Catalina. Ticket number 0848, Barangay Santo Tomas. Ticket number 3158 from Barangay Concepcion Centro. Ticket number 4747, Barangay Santa Lucia. Ticket number 3696, Barangay Concepcion Purok 8. Ticket number 2242, Barangay Santo Domingo Centro. And ticket number 6537, lectors and commentators from Barangay Santa Catalina. So, oren po ding apulong menyambut worth 1,000 pesos. So, nung atso kayo po, Kenny, actually, pwede na bang i-claim yung prize nila, Sister Nympha? Kung nandito sila? Yung 10 nanalo ng 1,000 pesos? Okay, pwede na pong i-claim yung prizes nyo kung nandito man po yung mga nanalo ng worth 1,000 pesos at tax-free po daw, no? Walang bawas. At syempre, wala ding dagdag. So, sa mga naghahangad po na manalo ng grand prize natin ng Smart TV. At sune po, Kenny, yung Maragula TV nga kakit yung po ngayon ni. Malabi ako pong sine. And yung kakatamong second prize, of course, in e-bike. Ne po? At sunya naman po in susi. Brother April, nasan po yung susi ng e-bike natin? Ay, ito po. Okay. So, nandito po yung susi natin. Okay, so, pwede na pong Yuli, ne? Dumalan kayo po king libutad na ning aisle po ngayon. Siyempre, kaya rin na po ning misa. Ne po? So, nino po kayong manyambot kayong e-bike tamo. So, oy po yung susi. Okay, mag-manifest ko po na yung susi ngayon ni gamitan ka. Ikaw ba, Sister Elsa? Parang hindi mo na kailangan. Okay. So, yung pong... Okay. So, yung pong first prize natin is 100,000 pesos cash po. At pwede na rin po nilang i-claim right after po ng Holy Mass natin. Okay po? So, yung Holy Mass po natin, 8:30 pa lang naman po magsa-start. Hinihintay pa naman po natin si Among. At patapos na po siya ng Mass sa Barangay Santo Tomas. Okay po? So, si Among po ang bubunot at dapat nandito siya para sa grand prizes po natin. So, abang manyanaya tamo po, deta pong alapang ticket at atalnan po ngayon ng kaurasan na ini, pwede ko pong munta kini po king left side na po ning pasbol ning pisamban at salita mo pong ticket. Ay, tayong chance tamo at lunala mo. Siyempre, oita naman po ing hangad tamo, ne? Kareta pong grand prizes tamo po. Okay? So, sige po, abang maninaya tamo po, mga dita pa mo po para po
pakiramdaman nakatamo ni nga pong guni kung nino po yung manyambot kareng at lungareni. But of course, ibiyano po ni nga pong ginu, ibiyano po deng at lungareni, karetang balo ng mas kailangan nila. Okay, amen? Amen. Okay, sige po.
Pasibayo po, kareta pa po ngala pa pong tatal na tickets ngayon kabeng yan po ngayon ni magsalibita pa pong sali kaya ni po king left side na po ning kakatamo pong Pisamban. The time is 8:21, impong kakatamo pong Santa Misa. Actually, it's 8:30 na po. So, dakal salamat mo naman po kaneng inampang yu po king sulu ning lugod at sala po ning Pasko. Deni po magamit la po king kakatamo pong CMP or Conservation Management Plan king pamipagawa na po ning kakatamo pong retablo. So impong matuwang Pisamban, original ya po ing retablong tatangalan tamo po ngeni pero atin ne pong ane. So any moment po pwede ya pong mibagsak ing kakatamo pong pakamala na retablo kay niking matuwang Pisamban. Anya gagawa ya pong paralan ing kakatamo pong parokya para i-preserve ya po yung kakatamo pong original na retablo. Ne po. So, dakal salamat king pagkalubyo pong sawop king kakatamo pong parokya. At deti naman pong ticket sa Reni, magamit la po kareng miyayaliwang aktibidades na po ning kakatamo pong parokya. So, pasibayo po nung alako pa pong ticket sa tatalnan, sali kayo po kayo ni po king left side na po ning kakatamo pong pasbol and ating kayo pong chance manyambot Smart TV, e-bike and 100,000 pesos cash po. Dakal pong salamat. King mapilan pong penandit, umpisan tayo po ing draw tamo po para po king kakatamo pong grand prizes at yun po ing kakatamo pong kura paroko. Pasibayo po, dito pong bisa pa pong saling ticket worth 200 pesos po. Muna tan pong mamye aginaldo king matuwang Pisamban bayo yo po pamubod ding aginaldo yu po tangabak ne po. So muna tan pong yampang ing kakatamo pong Pisamban para po king pamipagawa ning kakatamo pong retablo. So dakal pong salamat karim pagkalubyo pong sawop king kakatamo pong Pisamban. Deta pong 10 consolation prizes tamo pong 1/2 kavan rice, medro no po deta, tina pong menyambot. Deta pong 10 consolation prizes worth 1,000 pesos, atin na naman pong menyambot. So nung sasali kayo po, in chance tana mo po, in pong third prize is Smart TV, second prize e-bike, and first prize 100,000 pesos. So I guess, i-draw tane po in third prize. Okay, so karin pong sasali, at bisa pa pong sali, Arian minalamu po kanyang Denny for at this moment, Denny pa mo po din nga rin tamo for our third prize. Pero pwede pa mo rin pong sali ang gut, eya po madodraw, of course, yung 100,000 pesos. Okay po? So, nung ay pa po madodraw yung 100,000 pesos, pwede kayo pa mo rin pong saling ticket worth 200 pesos only.
Okay, after the puding adwa pong sasaling ticket, Kenny, stop minepa mo po for i-draw tayo po in third prize 62 inches Smart TV. Pero, kalupa na po ning sinabi ko, after na pong may draw ng third prize, pwede tapa mo rin pong saling ticket. Ne po? Maya pabengi po mo? Okay. So, ausan ko po ngeni ding PPC officers at PFC officers tamo para po king kakatamo pong third prize. At the same time, ausan ka naman po iamong Arnold para po king kakatamo pong third prize. Pasibayo po, den pong kakatamo pong PPC officers and PFC. Okay, for our fourth digit. Brother April? Sister Miriam? For third prize, Smart TV 62 inches. Check yo po din kayo pong ticket. Number 9. Fourth digit, number 9. For our third digit is number 8. Number 8. For our second digit, number 3. Again, number 3. Next, first digit, number 8 again. So number 8, 3, 8, 9. Atin po bang guli sakkene? Para po king third prize Smart TV. So, bavalidate dyan mo po kung ka rin niya po yung menyambot. Alright. So, yung pong ticket, Kenya pong parish. At suya po yung ticket king parish. So, magana kaya po yamong draw ya pong pasibayo. Okay, sige po. Palakpakan naman po dyan. Supposedly po dapat Kenya pong parish kasi yung ticket po Chuya Kenny. Sige po, i-draw tala pong pasibayo. Balik tala po rin number. Okay. Any volunteer po? Karen pong guest tamo po Kenny. Karen po. Sister Joy po. And sister, ikayo po nga diba, sister? 4 po. Sister, kayo din po. Isa pa po. Kayo din po, brother. Sige po. Tungga-tunggalan kayo po. Sige po. Kenny, kayo pong 4th digit, sister. Dito po kayo sa 4th digit. O yan. Okay. Sige, dyan na po kayo. Okay. Sige po. At eta mo po lalawi ka ng number. For our 4th digit, number 3. Number 3, third digit, number 3. Next, second digit, 0. First digit is 4. 4, 0, 3, 3. From Barangay San Nicolas First. Palakpakan tala po. Okay, so dakal pong salamat. Ay, by the way po, balik tala po din kakatamo pong bolang kingwa. Kenya po yung 4th na sister. Okay, next po. Dito po niyan. Okay, next po. Thank you so much po. Okay na. Okay, next po. For our second prize, e-bike. At ready na po yung kakatamo pong susi. Agatan ko la po din kakatamo po king Mayor's Office para po mamunot po king kakatamo pong second prize. Vice Mayor, kayo ni po king harap? 4 po. Metong pa po? Metong pa po. Ma'am Pamela po. Sige po, paka-check tala po din kakatamo pong tickets.
For second prize, e-bike. Fourth digit. Number 9. So, reta po ating hanggang number 9, current ticket do. Next po. For our third digit is number 2. Atin na pong gugulas siya. Next po, for our second digit, number 1. Next. At ang kukumpleto sa e-bike natin, number 0, 0, 1, 2, 9. Oh my. I-validate nating mabuti. Again, 0, 1, 2, 9. Okay. Congratulations, Sister Nympha Miguel. Okay po. Ka-instant na po ni Susan eh. Okay po. Na, balik kami namo pong mamalik ne po. So, balik kayo po in 9, 2, 1, 0. Okay. Next po, for our grand prize, 100,000 pesos. Iyamong po ing mamunot kanini. Palakpakan tamo po yung sarili tamo. Kim pagkalog tamo pong saup, king kakatamo pong matuwang pisamban. Manano na sanang ing manikwa po kanini, kita pong mas mangailangan. Ne po? Sige po. Mangailangan tamo nga, ne, sister? O, sige po, mong. Next po, 0. Fourth digit, 0. For our third digit, 6. Second digit, pakashake yo po, mong. For our second digit, 0 again. Next. At ang mananalo sa 100,000 pesos cash. At pwede na po nga kuha, kaya rin na po ning misa. Number 3. 3, 0, 6, 0. From Barangay Concepcion Centro. Congratulations. Palakpakan tala po. Dakal pong salamat, karenggang pinang pangyupong saop, king kakatamo pong matuwang pisamban, at ngayon po, isadya tamo po yung sarili tamo, king kakatamo pong Santa Misa. Maya pabengi po. Okay, let's have a recap. Okay po, for the third prize, ticket number 4033 from Barangay San Nicolas First. Again, for third prize, ticket number 4033 from Barangay San Nicolas First. For second prize, ticket number 0129. Congratulations, Sister Nympha Miguel. And ticket number 3060, Barangay Concepcion Centro. That's 100,000 pesos. Dakal pong salamat.